Ali ono što sam hteo da kažem jeste da je slučaj Katalonije zaista specifičan i teško ga staviti u neki tako uzak kontekst paralelizama. Vi ste živeli u Španiji, bili ste ambasador. Težnja za osamostaljenjem Katalonije stara je vekovima. Zbog čega Katalonci žele osamostaljenje? Pa prvo, Katalonci su jedan stari i ozbiljan narod koji je postajao politički narod još pre Španaca, znači u 11. veku. Čak i naziv Katalonija je stariji od naziva Španac. I oni su već u 11. veku imali, što kaže njihov muzičar Pablo Casals, prvi parlament u svetu. A kasnije, 1641. godine su i proglasili republiku, pa 1873. godine takođe, kada je proglašena prva republika, tu su bili u Španiji glavni Katalonci koji su predlagali jednu federalizaciju zemlje. Zatim druga republika, znači od 31. do 39. godine, tada je Katalonija postala zaista država sa priznatim jezikom i političkom nezavisnošću, koju je Franco ukinuo i sve do 1978. Imate situaciju da su Katalonci jedan narod koji je gurnut u stranu, koji nema priznat kulturni identitet. I naveo bi recimo slučaj da je čuven arhitekt Gauda 1924. godine išao u zatvor zato što je govorio katalonski jezik. A za vreme Franka, znači posle Drugog svjetskog rata, sve do 1978. godine katalonski je bio kućni jezik, zabranjen jezik, nije ga bilo u javnosti. Sam se bavio istorijom Španije, postoji jedna tradicija represije prema Kataloniji. Ja njihov general španski Esparto 1843. godine rekao da svaki 50 godina treba bombardovati Barcelonu i pobiti one koji su protiv Madrida. To je nešto što na neki način u rafiniranim oblicima traje i danas, taj stalni pritisak.